Poštovani slušalci, imam veliko zadovoljstvo da pozdravim naše goste i stare saradnike u jutarnjem programu. Sa nama je profesor veroučitelj Ljiljana Perišić-Bursać iz Srednje elektrotehničke škole Mihajlo Pupin. Ljiljo, pomože Bog i dobrodošli u studio. Bog vam pomogao, da pozdravim naše slušalce Radio Besede. Eto, povod je lep, opet proslava Svetog Save, naše školske slave, i da se malo čujemo i da naši slušalci znaju šta smo mi radili ovih dana za proslavu u elektrotehničkoj školi, a i u osnovnoj školi Peti Šandor. Tako je, ti si veroučitelj u toj školi. Ljiljo, sa nama su naši mladi glumci, učesnici u programu. Da, a sada ćemo malo više govoriti o ovoj predstavi Sveti Sava i priča o dva sela. Sa nama u studiju je Nikola Mladenović i Maja Mandić, je li tako? Jeste, dobro jutro. Dobro, vi nama došli i evo, ja bih prvo molila decu, a onda ću sa tobom, Ljiljo, porazgovarati, da nam kažete šta je bila vaša uloga, kako ste se uključili, da li ste imali još neki angažman mimo samih proba i vežbanja teksta da prodrete i proniknete u samu priču koju ste pripremili za kao predstavu? Ja sam glumila majku Teodoru, odnosno Teodorinu majku, koja je ponikla u selu Dobrić, koje je dobro selo, i udala se u selo Mučanj, koje je selo u koje je bilo muka svim ljudima, jer su svi svađali se stalno, i da bih ušla u tu ulogu bolje, morala sam da čujem više o tom selu Dobriću, o tom selu Mučnju, odnos između ljudi, pripremala se malo van i čitala tekst naravno sa strane. Je li ti bilo zanimljivo da učiš? Jeste, predstava je prilično komična i jako je zanimljiva i lako mi je bilo da prolazim kroz tekst. Baš je onako bilo zanimljivo. Nikola, kako si ti savladao ulogu i kako ti se uopšte činilo učešće u ovakvoj jednoj predstavi? Ja znam kad Ljilja pravi predstavu, to onda bude zaista reprezentativno kao u pravom pozorištu. Da. Svakog aspekta. Pa meni je profesorka Ljiljana dala glavnu ulogu, glumio sam Svetog Savu. Veoma sam zadovoljan s predstavom jer predstava je dosta poučna, može dosta da se nauči, publika je dosta naučila, uglavnom je tako iz Ljiljinih predstava. Pokuša da uključi publiku, da se publika posle predstave zamisli, da razmisli šta smo mi to njima pokazali, na šta smo ih naveli da razmišljaju. Tekst je najmanji problem, najteže ući u tu ulogu i ponašati se kao Sveti Savo, jer ja nisam baš takva ličnost, smirena, i nemam osobine kao Sveti Savo, pa sam pokušao što više i više da uđem u tu ulogu i da se smirim na sceni, da to me profesorka stalno pominjala, ali dobro je na kraju ispalo dobro i zadovoljan sam. Nikola je sportista, košarkaš, i kod njega se primete te košarkaške kretnje. Tako da smo mi u tom smislu, mada nije džabe on glumio tu ulogu, ima to razlog. Svaki lik mora da ima nešto od one osobe koju glumi. Znači on ima u sebi jednu takvu zrelost da može da razume te razgovore Svetog Save sa ljudima kojima se obraća, da ima jednostavno neki duhovan pristup. Znači i on sam, tako ljudi i shvatit će zapravo da naslute kakva je ličnost bio Sveti Sava. Bilo je puno učenika na sceni, koliko je glumaca glumilo i kako je generalno izgledala sama predstava. Da li ste imali nešto na sceni, osvetljenje, muzika, kakva je bila uopšte prateća Pa kao i uvijek mi se potrudimo da to stvarno izgleda kao u pravom pozorištu, da to bude, mi imamo i tehničku podršku, video BIM, onda kulise koje su bile urađene. Profesorica Branka Pavlović i Aleksandra Duđak su našle etno postavku, su napravile na sceni, da to se dostigne taj, kako da kažem, atmosfera prosto iz naše narodne tradicije, što se tiče i odeće i prosto rekviziti sa kojima su đaci glumili. Ali jako je važno, na primjer, odeća, kostimi. Dosta je pomogla jedna učenica, Sara Panić, koja je donela kostime iz folklora, iz kulturnog umetničkog društva, tako da smo i bili
odlično obučeni i građevinska škola nam je uvijek pomaže što se tiče kostima. Tako da oni nama, ja jako imam dobru saradnju sa profesoricom Jadrankom koja zaista dozvoli mi da uzmem sve što god oni imaju i što može da pomogne našim predstavama. Uzela sam i za obe škole sve što nam je potrebno. Tako da stvarno je izgledala fantastična scena, tako da lakše se glumci dožive taj prostor i cijelu ulogu ako je scena opremljena kako treba, ako su oni obučeni kako treba. Priča je na prvi pogled jednostavna. Zapravo počinje predstava sa onom poznatom pričom, pripovetkom kako se Sveti Sava uči narod da gradi prozor. U suštini to je dublja priča koja govori zapravo o građenju prozora ne samo na fizičkih prozora na kućama, nego i na ljudskim dušama. I priča počinje u Mučnju, a zaista postoji planina Vučanje i zaista postoji Savina voda na vrhu te planine. I priča da se Sveti Sava jako namučio dok je popeo se na tu planinu, da je se pomolio da tu bude izvor vode i na vrhu te planine, baš na vrhu planine, ima i lekovita voda, to je se zove Savina voda i baš je dobro za kožu, na primjer, da se mnogi ljudi odatle uzimaju vodu da bi se izlečili ako imaju probleme s kožom. Ali sa druge strane, ako čovjek želi da nešto mijenja u svom životu, ostaću zauvek u Mučnju ako ne otvori svoju dušu da zavoli druge ljude. Mama, znači jedina je ona bila nekad iz Dobrića i znala je drugačije ljude koji se ne svađaju, koji vole jedni druge, koji pomažu. I ona kad to priča svojim meštanima, njoj niko ne veruje. Tada nailaze devojke iz Dobrića, jedan od mladića se zaljubljuje u devojku iz Dobrića i oni, praktično njena ćerka i taj mladić, kreću kao u svet da pronađu Dobrić. To nije zapravo fizičko kretanje, nego je to duhovna promjena, mada oni se kao fizički kreću, traže, menjaju se priroda i na kraju kad stignu, on njoj, bilo je hladno, on njoj da svoj džemper, učinio nešto dobro za nju, žrtvovao se i onda počinju zapravo da nailaze na Svetog Savu. I onda imamo jedan istorijski detalj, pričamo o strezu, zapravo Sveti Sava se vraćao sa pohoda, kad je bio zaustavio zapravo rat, napad pljačkaša plaćenika na Srbiju, ali te večeri Strez koji zapravo nije hteo da odustane od svojih namera, on, pošto molitva Svetog Save je bila tako velika da je Bog je uslišio da na neki način spreči, nažalost Strez je izgubio svoju dušu. Ali Svetom Savi je bilo žao što se Strez nije pokajao pa da i njegova duša bude spašena. I sad njegova Mladenovićeva uloga je tu i bila teška jer on glumi zapravo osobu koja je jako teško što se to tako, na nijedan način je srećan što je rat izbegnut, ali žao mu je zbog te ljudske duše. Divan zaplet. U stvari uvek su tvoje priče plemenite i duboke, a ne sumnjam da je publika uživala i prosto je šteta da ne mogu mnogi i često da vide. Da li ćete vi nekad ovu predstavu ponoviti ili imati prilike možda na kraju godine nekom da... Za sad ne zna se, jel? Nismo imali sad mi smo to radili s namerom sada da proslavimo Svetog Savu. Interesantno je to, ja nisam znala, ali na kraju predstave priđe mi jedna žena i kaže ja sam prosvetna inspektorka Vesna Radulović, znala sam za nju ranije, ali nisam znala da je to ona. Kaže, ja 30 godina gledam predstave, ali ovako dobru predstavu za Svetog Savu nikad nisam vidjela. Meni je baš bilo drago zbog dece koja su stvarno, to je 10 dana intenzivnog rada. Rade smo mi u prvom polugodištu, ali to ne može da se uporedi, ipak je to daleko od Svetog Save, mislim vremenski, ali ovo je bilo na kraju baš pressing na kraju. Hvala vam, dragi đaci, što ste izdvojili vreme pa došli do nas i podelili sa nama ove iskustva vaša i sve ono što ste odradili u školi i predstavu. Iskreno se nadam da ćete imati ljubavi da nastavite i da se bavite ovako plemenitim radom koji ne mora uvek na svaki način da se vrati sem ljubavlju i nadalje. Ljiljana, ja bih se još samo kojim reči vratila na predstavu u osnovnoj školi Petefi Šandor, a to je Sveti Sava i neradna žena modernog doba. Ovo je nešto sasvim drugačije, moderna predstava, negde kritika našeg društva i porodice, ali evo samo u kratkim crtama, nećemo dužiti, šta je tema bila predstave koju si pripremila za ovu osnovnu školu? Zaista jako aktuelna jer stvarno i mi malte ne živimo s tom decom koja zaista često donose smoki za užinu, čips, koje nemaju ručak kad dođu kući, stalno jedu nešto suvo i uvek se roditelji pravdaju time kako nemaju vremena.
Ja sam stvarno nekad i pogođena, žao mi bude stvarno te dečice koja pate jako, a sa druge strane imaju veliko i nerazumevanje od roditelja. Na primjer, ako dobiju nekad loši ocene, to su stvarno maltretiranja dece, znači grde ih, kritikuju strašno. Ne znaju okolnosti pod kojima se nešto dešava. I mi smo tu napravili jednu predstavu u kojoj se sve to slikava, te situacije kod kuće i kad roditelji kao dolaze na roditeljski, pričaju na drugačiji način, malo licemerstva ima sve to. I na kraju oni upadaju u predstavu Sveti Sava i neradna žena. I onda nekako oni imaju razgovor sa Svetim Savom, mama se tu preispita i kaže, ona sama kaže, ja od sada, meni će deca moja biti u prvom planu, neće mi biti više ni mobilni, ni televizor, niti bilo što je bilo, ona je sve saznavala više razgovarajući sa svojim koleginicama, prijateljicama, ne razgovara sa svojim decom. Da. A otac, na primjer, dete mu nešto priča, on ga kao govori da, verbalna i neverbalna komunikacija se ne poklapaju, dete to okrene leđa, ne sluša ga. Da. To je česta tip komunikacije, nažalost, to je najgori moguć tip komunikacije roditelja i dece. Znači, to smo mi htjeli da roditelji konačno vide šta oni zapravo deci rade. Ali smiješno je bilo, u jednom trenutku nastane tajlajac i jedan mali kaže, sve je ovo istina. Mi smo se svi tako počeli da smijemo, jer jeste to istina. I sad, ja bih stvarno voljela i na kraju predstavi kaže mama, do kraja školske godine mi ćemo se popraviti. Ako mi želimo da se naša deca u školi poprave, moramo mi kao roditelji da se popravimo. Da. Znači to nema zbora, ne možemo mi popraviti decu ako se sami ne popravimo. Ljilja, hvala mnogo na učešću u jutarnjem programu. Drago mi je da sam vas ponovo videla, kao i za žao mi je što đaci nisu više pričali, kao i uvijek ja se raspričam. Pa dobro, čuli smo ih i čuli smo njihova mišljenja o svemu, tako i njihov stav o tome kako se pripremiti i šta biti na samoj sceni, jel? Nije lako biti u svojoj koži, a glumiti nekog drugog, to sigurno, pogotovo ako iz školske klupe. Druga stvar, kad neko školu uči pa bude glumac, pa to radi. Ja vam se toplo zahvaljujem, naš jutarnji program nažalost je kratak za ovakve teme, možda bi bilo bolje da jednu emisiju posvetimo celu predstavama školskim, ali evo za sada toliko. Razgovarali smo sa glumcima, glavnim glumcima predstave Sveti Sava i priča o dva sela koja se odvijala u školi, na srednjoj elektrotehničkoj školi Mihajlo Pupin, sa Majom i sa Nikolom i sa veroučiteljem Ljiljanom Perišić-Bursać. Toplo vam se zahvaljujem još jednom, svako dobro i dobar rad do kraja školske godine. Hvala puno, da pozdravimo naše još jednom slušaoce i da im poželimo sve najbolje. Naravno i sve glumce koji nisu mogli da dođu danas u studiju. Zbog. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux.